Loka Spider ku-strong. Yeah. Okay. Ya loka Spider. Ngiyakhipha. Ukiva kuyamlimata. Yo! Uyabona? Spider-Man! This guy, you're dead. I'm with him now. Khona kagogo by the way, solo ngishaya nyasho. Ukhona amadoda namhlanje kwatile mina ngikwatile kakhulu. Kwatile qobo mare ngikwatile. Inkinga ungabhutsa ulale nespoon ubhutsa udlala phalishi ke. Uthi ufuna ngilidla ngalespoon. Phele wanye. Hey, into ethi ngadla liphalishi ngespoon bathi Bathi dlisile. Awusuka tidlele. Mara lokho kudliswa khona bonyalo sona usungifakile ngichopi. Namuhla nama topic kusho kusimaningi solo siyakhala. Siyakhala ngokufaka amajika. Asinikele topic igama. Solo siyakhala. Solo siyakhala topic yanamuhla. Topic yanamuhla. Siyakhala ngoba siqale sakhala sikhuluma nga J, agcine kudzala music. Nyalo sesikhuluma ya ngaloku lesikhuluma ngako sifuna sicela nemulo mdzala kahle kahle. Solo siyakhala bafethu. Base lapha. Okay, tukwezidliso. Yasebenza mara la portion ivele wena lo mangathi lala phansi uyalala. Angathi jumpa uthi mama how high. Hawu awubuthi mabafakele into leya wazijump wiqu. Hawu nayo usigayingaka futhi. Hey, siso sikhona. Yeah, sikhona. J. Sebenza. Okay. Yeah, manje uyababona abaningi. Mara kusuka kusidliso kumbe kulithando okay. Kuthi ngoba phela kunokumthanza umuntu. Ha? Lokuthi noma ngathi buya ku-12 ngamlanza. Okay phela wathi ngeke phela kube lithando lokuthi nawe noma ngo-12 uthi ondlule emathuneni vele. Uyakhona wena ungaye ngiyakuthemba ngiyakubona. Hayi. Sokufasile phela kufana umuntu okufasile. Manje bakufakela love portion. Sokufasile. Okay J ngalamanye amagama okay J wena ngalamanye amagama nyalo uthi i-love portion yasebenza. Yeah, yasebenza. Yasebenza to. Yeah. Okay. Umntwana entombatane vele. Okay, kuthi yasebenza i-love portion. Ubona njani lo? Usinyalo la sekusebenza i-love portion akusasimthando le. No, nema symptoms akhona. Ukuthi uyabona ukuthi okay nyalo ngathi sekutshintsha lo. Nema situations ukuthi uyabona ukuthi fana asithi maybe ngiyabekisa yabo. Wena lento uyisebenzisela usebenzisela lo mede. Yabo? Yeah. Wena utombona lo maka lapha endlini ukuthi yeah. Utobona ukuthi okay, utocompare ukuthi hayi last bengikhuluma naye. Yabo? Besingavisisani but nyalo sengikhuluma naye ngalento le besikhuluma ngayo last but nyalo so understand. Yeah, so oh okay show uthi lento uyayifaka na ucedzwa yilinga uthi yasebenza. Yeah, okay vele. Ayidipstick ukuthi awurepresent. Yabo. Manje kusho ukuthi lesidliso labantu abasifaka ngalendlela lana bafike basilanza khona batshelwa ngakhona. Ngoba nomunye bamtshela usifaka i-teaspoon afaka ispoon lesikhulu. Sibonakala kanjani naso ubona ukusidonga ngathi bafaka ngespoon lesikhulu ngoba yasho abantu abadala siye sohlanya kakhulu ngalokho. Shama Thembulo kumnyama akukhanye konke kwami akuhlangane ngizame ongela amaplane kimi kubuhlungu sengingedwa kumnyama akukhanye konke kwami akuhlangane ngizame ongela amaplane kimi kumnyama sengingedwa kumnyama akukhanye konke kwami akuhlangane